Khir tu le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule nizan lama inke result choile tur tam tak au ma chung te chu kan thir non le anga tin football thuleng te po thira ngai thla khona kan nei le bok don nia soitang nizan lama khan EFL Cup first round khel ania nizan inkhel munam taka English Premier League club Arsenal lamchon ne na changhen an mi khol team Brighton chu Sydney fain an ne inkhel munam takmaya hian Arsenal team hian goal shot tum song pathum an neya Brighton lam hian goal shot tum song pasari nei thungin inkhel pumpui thlera Arsenal an chung nung zo ka achak phu jok an chak kan ti thayang chu soita kangin he inkhela hian atira train team pani te in Norton amu noma Brighton team po an lo thin hle amai ro chu second half minute somnga pasari na Mual velam sir tang Luis Kelly ball run vorlu thazet cho ethan waneri chon gola alo chui luta alir lut moi angreng khop mai hemi nu hian Arsenal team hian hun tra anin siam le nola minute som sari parukna goal khung le yen an goal ni nei Bukayo Saka chon akhunga goal alu theina konga hian an roll thar anos chon atho hlo khop maya a goal shot chu still chung lo dang ma se hemi ball per le Bukayo Saka chung gola achui lut ane hemi nuai ro goal dang alu bel zui talawa Arsenal team hian har salutuk lavin EFL Cup first round hi paltangin next round anin pet kai zui ta ane English Premier League champion lai Liverpool ero an mol phaunon on maya nizana an game khela an mani mol Anfield ta nge hian mikhol team Crystal Palace on sithum fai ngotin an lo ne he in khela hian Liverpool hian goal shot tum riat nei target ta shot tum khat chau an nei ya mikhol team Crystal Palace hian goal shot tum som pali na hian target ta shot phei cha tum riat an nei nge Liverpool team hian trumdanga inlan ngai lote an ron lu tir nuala hei hi an tur deuh ni te point alang thei ome inkhel munom takmaya hian minute somli pakhat na Crystal Palace tan Ismail Sarr chonin ma an hruaina goal a khonga he goal alo na konga hian Liverpool tlar hnung te chon dem an lo hle goal alu nu re lote minute somli panga na Crystal Palace lam hian Liverpool defender te chu thiat le hian an thiat moi khop maya pino siam sak atrain Ismail Sarr chuan goal moi bik aron khung leya Sydney fain a team hi ma a hroi pui suita ane second half a po Liverpool team hian beisen phak lo khop maya trumdanga inlan ngai lo te ron lu tir le chhomal malin Ernest Lota che dan hian soisel a hlo zui le minute som sari pakwana Liverpool defender roll thar kan ti thayang chu trumdanga inlan ngai lem lo amara na lo chu red card ma no chu ania Liverpool hian tuar zui ta nge hian minute som riat pariat na lerma ball pek thazet chu Jeremy Pino chang gola achui lut leya heipo moi tak ane Liverpool hian ti thei an nei zui lo kan ti thein arin oma goal dang po lubel zui ta lo nge hian sithum fa hian Crystal Palace and Liverpool hi an lo neya Community Shield ta an ngam to team ne chung hian in next round anin hlang ka ya Liverpool ero first round paltlang zolavin inel hi an mang tha ta ane tihian Liverpool team hi inel na sang tum sari anin lan atangin tum rukzet an tlom ta ane English Premier League club dang Chelsea lam point malam pan zelen harsa takin an khingpui mol nei tu Wolverhampton so goalie goal thumin an ne Hey khelen mol nei tu Wolverhampton hian goal shot tum som panga an neya Chelsea hian goal shot tum som pakhat nei thungin inkhel pumpui thlera ero Chelsea team an chung nung zo ka achak phu jok an chak kan ti thayang chu soita kangin he inkhela hian atira train goal kan munga la Jimmy Gitten sa ball pek chu box sponsored atangin Andre Santos song gola achuya goal moi tak ani hian aron chop chuak ane minute som pangana ain her chuaka Jimmy Gitten siam sak atang bokin Derek Johnson Chelsea goal ni na akhung le Wolverhampton hian an ngam lo khop maya minute somni pakhat na Andre Santos ball pek atangin Estevo Williams ang goal moi aron khung leya goalkeeper achip khu moi angreng khop maya sithum fain a team hi ma a hruai pui zuita ane
second half minute somli pariatna huang he chan siam sak atrain tolu chuan Wolverhampton tan an sipur aron su thena Chelsea tlarhnung bok kandem le thayang chu minute somsari pathum a inher chuaka Agbadu siam sak atrain David Muller ufe chuan Wolverhampton tan an sipur ron su thren le hin Chelsea team an tal boi zui angreng khop maya minute somriat parukna hliam wanga hun rei tak chol ron kir le ta liam dilap churet kat mang no chua ani nge amai ro chu kim lo jok ni ma se minute somriat pakwan na Chelsea tan Jarrell ha to ball pek atrangin hlazet mai train Jimmy Geten song goal moi big atho luta hei chu goal moi kan ti thain arin om reng to ang chu puska sawat dong thei turang te point chop cho ni thei tur hial khopin amoi ane ma se Chelsea team an lom rei lova Wolverhampton hian an start deuh chautin goal an khung ve leya an counter masaber atrain agdo siam sak atrangin David Muller ufe chung goal aron khung ve leya ma se goal dang lu bel zui talovin Chelsea lam hian ne na an chang zuya next round anin pet kai zui ta ane Anni bak en champion thei turarin kai zingami City lampo an chaka mol nei tu division hiam lam tlap Swansea City chu goal thum goal khatin an ne he in khelan Swansea team tan gon kalo front court chen goal akhunga Mase City tan Jeremy Doku Omar Marmos mai baka ren circuit and goal anron khung ve leya goal thum goal khata ne na chain next round anin pet kai zuita ane heng ho baka he Newcastle United po an chaka mikhwal team Tottenham Hotspur chu nei next round anin pet kai he in khela he Newcastle United tan Fabian Schär le Nick ultimate goal an khunga Newcastle United po hian next round har salutuk lo hian anin pet kai zuita ane ti hian quarter final in matchon turte an hriat tanga la quarter final a hian Manchester City le Brentford te in matchonin Arsenal le Crystal Palace te anin matchon don boka Cardiff City le Swansea City te in matchonin Newcastle United le Fulham te anin matchon bokang inen na te December ni som pasaria khel ani don ane heng ba ka hian Italian Serie A lama po ni sana in khel mu nam taka Inter Milan chon point hum lo chuakin mikhwal team Fiorentina chu sithum fa in an ne champion thei turarin kai kanti Inter Milan team tan hakan chal hanulu chen goal ni akhunga Peter Susi chong goal khat akhung ve bok ti hian ne na chang team Inter Milan hi khel ko point som pariat nen pathum na anin suan chawa awan doi jok Fiorentina lam ero khel ko point li chau la hlo chogin chak an la nei lova table som bako na anom thong champion thei turarin kai dang Juventus lam point ne na changin an king pui mi khwal team Udinese cho goal thum goal khatin an ne mi khwal team Udinese team tan hian Zaniolo chon goal akhonga Juve team tan Dusan Vlahovic Federico Gatti mai baka Kenan Yildiz ten goal an khonga goal thum goal khata ne na changin point hum an lo chuak ti hian Juve lam hi khel kwa point som panganen pasarina anin suan chawa Udinese lam ero khel kwa point som pahni nen som na anom thong German Bundesliga champion Bayern Munich lam point ne na changhen nizana German DFB Pokal second round in khela mol nei tu FC Köln chu goal li goal khatin an ne he in khelan kolok ne team tan hian Rankar Ashe chon goal akhunga Bayern Munich team tan Hurricane chon goal ni khungen Luis Diaz le Michael Olise ten goal khat ve an khung boka har salutuk lovin Köln goal li goal khata ne yen next round anin pet kai zuita ane French League 1 lama poni sana inkhel mu nom taka Paris Saint-Germain an chak zo lova an king pui mol nei tu Lorient nen goal khat ve in pe hin anin ne tok he inkhela hian Paris Saint-Germain tan Nuno Mendes chuan minute somni pakwana ma an hroina goal akhunga ma se minute somnga pakhatna Lorient tan Igor Carabao chon an sipur aron sud vele Paris Saint-Germain hian nor zui viau ma se goal dang ero alubel zui talava goal khat ve in pe hian an trin zui ta ane ti hian table tharbera Paris Saint-Germain he khelso ma point som ni pakhat nen ma an la hruai zui zela Marcel team in draw result an nei chu an hmang tangkai kan ti thayang chu point khat lo chu dang Lorient hi khelso ma point ko nen som parukna anom thong inke result lam chu ka san taila football thulenga lu chho donang o tun trom chu Federico Keisa tang hian bul tran don ta ila
Liverpool forward Federico Chiesa hin thu thar tu hnai chu anei ve reng maya niza lama khan thu thar lian tham tak ron nei yin Fabrizio Romano atar lan dana chuanin Chiesa hin Liverpool a chosan arinom lo hle Federico Chiesa hin media ten an matsonna hemi chungchang hi asoya Chiesa chun tundin huna chung kamalam hun tur ka ti chiang towa Comin season chu Liverpool tan ka khel chun zom don ane heti ma hian champion no moi choile katum do na chumi ti thei tur po chan hun thamin pek ngei po karing bok club dang ne na soizom kan ni ero thudik tok lo ani ya Liverpool team tan Comin chu kalain lan chun zamang ti hian Federico Chiesa chuan asoi Liverpool striker Alexander Isak point nizang khan thu thar aneya Emily Heskey chon Alexander Isak chungchang hi ron so hin tundin hmuna ache thatok lo chan chu ala fit tok lo nia a hriat thu asoi English striker hlui Emily Heskey chuan Alexander Isak hi player thatak chu ani nge ya Liverpool a point a hloting don ti ka chiang ane amai ro chu tundin hmuna chalfield chunga inlan thei turin ala fit tok lovin ka hria a Newcastle United tan a khel la yang po kan la mulo ane chuwang chun ani hian hun alama moin ka hria a ala tha chho nge yang tin asoi zui bok Lionel Messi point thu thar aneya Messi chun media ten ankom na tun ma angkha ka phak to lo tin asoi Messi chuan ama ang purpur khan ka thatok to lo ti ka chiang ma kum eng mozat liam ta ka speed nei ang chi te skills ka nei ang chi te po ka ti theilo atam to hle ane chuti rol chuan thil thar ka thiam bel chho zela game tin hian mason na ka mu bel zel ane ama zong ain ka film ma set piece kan hanti ang chia po tun ma ai khachon ka thato hle ane midfielder te pui thei turin ka thatok zia kalan tir chhove zela chu field chunga mason na ka mu ero atam hle ti hian Messi chuan asoi Real Madrid forward Endrick point thu thar aneya Endrick hi Lyon lama akal mai arinom nizan lama khan hemi chungchang hi Fabrizio Romano chun aron tar langa Brazil forward tuna Real Madrid a khelna mun chang lo to Endrick hi Lyon lama kan mu arinom ta tinani chu Fabi mewin atarlan chuan achiang tuka kan ngai thayang chu Vinicius Junior point nizang khan thu thar aneya El Clasico ache dan chungchanga ngaidam adil thu asoi Vinicius Junior chon statement asiama hemia athuzia chuan voina hian ka in thiam lo ma Real Madrid tran tu te chunga po kalom Real Madrid tran tu te chunga po ka in thiam lo hle ane Real Madrid tran tu te khan El Clasico hmunom tak an thira chumia chon player poimo tak kanibok amai ro chu khatianga min thlak thut mai kha ka hre thiam lo ma chuti rolling ka che danero aza puyom hle ane training na ka team te chunga ngaidam ka dil towa hetla president chunga po ngaidam ka dil bok ani ti in asoi Vinicius Junior chon atha thayang berin inlan chhozel katum do na he team hit champion no moi po choipui treu katumani ti in asoi zui bok ngaidam adil na hin Alonso chungai ro engma asoi lem lova coach chungai ro alung oi lo tho ni turangai ane Eduardo Camavinga point ni sang khan thu thar aneya tu naya Premier League apan don ni anga thomleng chu adik don lo a ang hle French midfielder Real Madrid chon tu naya pau million somruk velin shal anphal ni in thom aleng chiama Chelsea phaichon euro mokta doi somsari panga velin ani hi singlu antum ni te point an soi ane amai ro chu Eduardo Camavinga hin chu atum lo thu asoi ni in alanga Alonso po hian chorzui zel atum thu a hril toni in an soi bok hetiang ani taka chuan Camavinga hi achu arinom lo ta khop mai Tottenham Hotspur lampoin Liverpool in a singlu tuma an helmek an defender poimo Mickey van de Ven chu chuatir antum lo thu an sohia chuti rolin amadu tu te hian leitral antum ani chuan aman atan euro mokta doi zatal an phut tur thu an soi Tottenham in hetianga an soi taka chuan euro mokta doi zavel chon shal an phal don tina ani thayang chu tundin hmuna Mickey van de Ven hi Liverpool Real Madrid le Bayern Munich te chon singlu an du thu an soi vek to ane Manchester United lampoin thu thar an neya
ni zan lama khan Swedish role thar mabak eng taknei kumsom paruk leka upa Kevin feeling chu sengnu antuma AI ke team tana inlan mek sengnu turhian amana po Euro makta doi thumvel chu the chu antum thu ansoi kumsom paruk mi chau ni chuin AI ke team tan hian trumsom inlan toin gol thum akhung tling der towa kumsom paruk mi tia chon pui tak ane United team hian anmutai zui ta hle tinani chu Chelsea team legend Nigerian midfielder Louis John Obi Mikel point thu thar aneya Chelsea team chungchanga angai dan chu arun soi Obi Mikel chan tun din muna Chelsea team hian tha chu anin tinge anga amai ro chu thatok lo na lian tham tak enga moza chu annei ane he team hian Premier League kumina anchoi karing lova amai ro chu transfer anman that ero chon thil alathleng danglam thei ane mase tun din muna an player kol lai te ang han en hi chuan Premier League champion no moi choi thei turin quality an nei lovin ka hria ti hian John Obi Mikel chuan asoi Liverpool lam point thu thar an nei chun zom zela nizan lama khan Liverpool lam hian Bayern Munich atang Kim Min Jae chu senglu antum thu an soi vele ta aman atan hian sumpo the chuanol anin huam ni in antar lang tun din muna Kim Min Jae hi Bayern Munich a hin khelna mun achang tam lutuk lova hemi wangin chu adu thu te po alo soi to anne Liverpool team an ron lang chat maya ma se Chelsea lam point Kim Min Jae hi andu thu an soi ve to anne Arsenal team tana hlotling taka loin lan to Thewol got point thu thar aron le ya Thewol got chan United forward Brian Mbeumo chu tha ati thu asoi Thewol got chuan han clear ta wangwang ula transfer kongka kharta ka insenglu fuber chu Brian Mbeumo hi aniti ka soingam ane Arsenal team khan hun rei tak atang khan senglu anlo tum towa senglu ta se an that pui ngei karing United team a aluta United team hi anwa nei ta hle ane tun din huna phurna tharna satak an nei chan po Brian Mbeumo wang chau ani ya Arsenal team a lut phei se chuan tuna hian Arsenal team hi ankhong fezokin karing tihin asoi Chelsea team en kolmek to Enzo Maresca point thu thar aneya Joe Pedro chu ani hian arun chan tun haya Joe Pedro hian goal akhung theilo angreng khop maya hemi wanghen soisel po atok na sa hle Enzo Maresca chun ani hi ron chanin season tuna goal somni khung thei hi antam lova ani po hian chu tiang chu atilova ma se soisel big ngot aphu lo anne try inti te season khata goal somni ankhung clean big karing lova ani hi chu goal khung tamlo ma se number 9 role play tu ani reng do na athok rim ma goal kan khung na konga tepo ani hi atangkai thin ane za aphu ma goal khung lo wang ringota soisel tur ani lo ti hin asoi zui bok Italy international team goalkeeper Louis Peglica point ni sang khan thu thar aneya Italy goalkeeper Louis chan video assistant referee chu trul lo ati hle thu asoi Peglica chuan mitam takina an ngai dan hi kei point ka thlop tlata chu ka din na nga ya ka ding reng do chumia chon ka din na nga ya po ka ding reng don ane video assistant referee aron chua tir khan chuan hei hian in football a thil diklo thlengte aching fel thei turangin an soya ma se ati boy ta dai ane ani na taka chan football a thil thleng dik tok lo puitu turanga kan ngai hi ale ding zongin akal ta video assistant referee na thatak athok lem lo ane chu mai ba ka affair lo ma video assistant referee kan ti te hian du sak bik po an nei nge thin ane intuk tlan na hi hian asiam chuang lawa video assistant referee trul lo tak ani ti hin asoi zui bok Aston Villa defender Erze Konza point tu anei chho trak maya nisa nama khan kumsom ni pariata upa hi January transfer kongka loin hong tura Liverpool le City te chon sengnu andu thu an soi tatlat mai English defender kumsom ni pariata upa Erze Konza hi season kalme ka ache chelo khop maya Villa tarnung lama an khai pa ber anne ache that ema wang hen du tu po antama adu tu tam tak singa Liverpool le City hi an khan ta hle ane Chelsea lam point ni sang khan thu thar mak tak mai an ron neya chu thu thar mak tak chu Vinicius Junior singlu antum thu ane
Vini hi tun din huna Real Madrid ta alung oilo tuklo ni te point antar danga ngai dam te po lo deal to ma se Kariam ta Kartop El Clasico a khan kachuak mayang tin Alonso chu alo an khum shrep towa hemi wangin achua thuat rinna alian to tun din huna Saudi Pro League nen te saizom an hlo ang reng khop maya ma se English Premier League atangin Chelsea chon andu thu anron soi vele ta tinani so Vinicius Junior mana hian Chelsea lam hian pau million som ko pani vel po the chu anin huam ni hin antar lang Manchester United point ni jang khan thu thar an nei ya Martin Hallman chu senglu turin January transfer kong ka loin hong tura tran an lak tur thu an soi chiang ta kumsom ni parukau pa Martin Hallman hi tun din huna du tu anei tam angreng khop maya United team mai ba ka Manchester City le Tottenham Hotspur te point senglu an tum thu an lo soi to anne Football Insider lemin atarlen dan chuan Martin Hallman hi tun din huna a hlut na hi Euro makta doi samruk ve lai ni turin an chut ane Liverpool forward Mohamed Salah po Saudi Pro League ka akal arinom chhota zel maya nisa namakhan team tok chun atarlan danin Mohamed Salah hi January transfer emo nipui transfer kongka loin hong tora Saudi Pro League pan turangin antar lang tatlat maya Mohamed Salah hian hlo anei tam do ni te point antar lang ane Saudi Pro League atanga offer amu thren khata chuan kum khata Euro makta doi za somnga ven hlo turin an thlem ni hin antar danga Premier League chua sanin Saudi Pro League lama mo salai kan mu ngei arinom chho tran ta hle ole hatichin hatun tumatan ni tamai se thlir tu te channel min ngai hlut saka inchunga lom thuka sei tak meu ani like share le subscribe lom atan min han lak pui le ula thungai nom takten kanin mu chho le zel don ne